ANC exifundzenkulu va ri se va basisiwile ku ri khale na khale va vula ntiyiso eka mhaka leyi. Khampani yi nyikiwe thendara ya 50 wa mamilliyoni ya tirhandi ku phakela nhundzu yo tisirhelela ehenhla ka corona. Bangi ri vula leswaku mali leyi i nge yi hlayisiwile na ku tirhisiwa eka tidyondzo. Ku ngetelela laha va tlhela va vula leswaku thendara leyi a yi fanele yi abiwile yi tsemeriwa na tikhampani tin'wana ngopfungopfu letitsongo eka tindhawu leti nga swela. Va ri MEC u fanele a teka vutihlamuleri. We raised these issues in 2020 already, and the MEC had dismissed our concerns. This is deeply concerning. We are calling upon the MEC and the department to make it known publicly what remedial action is going to be taken against the 3 officials who have been mentioned in the SIU report. Clearly, it seems as if one particular company has captured the WCED, particularly with regards to the COVID-19 disaster relief. This is unacceptable. Skeyfer u vula leswaku u swi vonile swikoxo kusuka eka van'watipolitiki vo hambanahambana mayelana na xiviko xa SIU. U vula leswaku xiviko a xi kombisi nchumu mayelana na vukungundzwani kumbe vumbabva eka ndzawulo ya dyondzo ya exifundzenkulu. The finding is limited to the process followed in the procurement of cloth masks. A similar finding was made previously by the Auditor General, which we disputed, as it did not take account of the timing of National Treasury instructions issued, which we followed. It is telling that the SIU found no irregularities with respect to procurement of hand sanitizer from the same company. Nevertheless, because the SIU's report recommends disciplinary action against some senior officials, the WCED has referred the matter to the Department of the Premier's People Management Unit for advice on how to proceed to ensure that there can be no allegations of obstruction or lack of independence by the WCED. Skeyfer u vula leswaku xiviko xa SIU va xi tekela enhlokweni swinene, naswona ndzawulo ya yena sweswi yi ta yimela swibumabumelo kusuka eka hofisi ya Premier ku ri va teka magoza ku ya emahlweni loko swi fanerile.